mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Handi hirya no hino ku isi mudukurikire live kuri wa3 radio yacu VOA.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. U Rwanda rurateganya gutangiza uburyo bushya bwo kurangiza imanza hakoreshejwe uburyo bw'ubuhuza. Mu rubanza rwageze mu rukiko, hanyuma bakagerageza kumvikanisha ababuranyi kugira ngo ikibazo kirangire kidakomeje n'iburanisha risanzwe. Twanateye n'indi ntambwe kugira ngo abantu bamenye ko ubuhuza atari ikintu wenda wavuga ngo ni kugira ngo inkiko ziyoroheze. Uwo ni Harrison Mutabazi, no umuvugizi w'inkiko mu Rwanda. Muri Sudani abakuraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro 14 bahitanywe n'ikirombe cyabaguye hejuru, naho umushumba wa Kiliziya Gatolika umaze iminsi yitabwaho n'abaganga ashobora kuva mu bitaro kuri uyu wa gatandatu. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Sudani abakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro 14 bahitanywe n'ikirombe cyabaguye hejuru. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Uretse abo bahasize ubuzima, umuyobozi mu isosiyete ya leta ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Sudanese Mineral Resources Company yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko hari n'abandi bantu barenga 20 bakomeretse. Uyu muyobozi Muattaz Haji Noor yavuze ko kuri wa kane ushize igice kimwe cy'umusozi cyaridutse hafi y'ikirombe cya Al Jabal Al Ahmar giherereye mu birometero 70 hovuye mu mujyi wa Wadi Halfa kidateza impanuka. Ababyiboneye n'amaso bavuganye n'ibiro ntaramakuru bya Sudani bavuze ko abakozi barimo gucukura zahabu bakoresha ibimashini bikomeye byatumye ikirombe kiriduka. Arakoze Eugenia Mukankusi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika umaze iminsi yitabwaho n'abaganga ashobora kuva mu bitaro kuri uyu wa gatandatu. Diane Nahazwe ni waduteguriye inkuru. Matteo Bruni avugira Vatikano yatangaje ko imiti abaganga bahaye Papa Francisco yamugiriye akamaro ku buryo atacobuza ko aho bukera ejo kwa gatandatu atahuka ku kirimbi we. Bruni yagize ati ejo kwa kane yarasangiye ifunguro ryo ku mugoroba n'abamurwaje, uno munsi kwa gatanu arafungura ivyo mu gatondo atakibazo, yongera asoma imenyesha makuru bitandukanye kandi arakora imwe mu mirimo yiwe mu cumba arwariyemwo. Vatikano yavuze ko atagihindutse kwa Mungu w'ino ndwi Papa Francisco afatikanije n'umwe mu bakardinali bakuru azohereza imisa y'ibisandasanda. Umwe mu bakardinali bakuru azoja kwa rutari, Papa nawe ahereza iyo nkuka ya misa yicaye mu ntebe yiwe, niko Vatikano ibandanye bisigura. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yinjiye ibitaro kwa gatatu w'ino ndwi bivuye ku bibazo vy'amahaha no guhema n'abafise. Kuva mu 2021 akaba ari ubwa kabiri agiye mu bitaro kwivuza ingwara z'amahaha. Aha tukibutsa ko akiri muto abaganga bamuvanyemwo uruhande rumwe rw'amahaha. Papa Francisco kuri no ncuro yinjiye ibitaro mu gihe yaheruka guhimbaza imyaka 10 amaze ku ntebe y'umwungere mukuru wa Kiliziya Katolika. Aheruka gutangaza ko ari nka hamwe yokikwa cane n'amagara atacobuza ko atanga imihoho. Gusa ubu akavuga ko akibasha. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco mu butumwa yacishe ku rubuga rwe rwa Twitter yashimiye abamwipurije imisuhuko, muri bo harimo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yanditse avuga ko isi gikeneye cane Papa Francisco. Mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Amabandi yayobeje ubwato bwa Denmark mu cyumweru gishize mu kigobe cya Guinea babutaye bajyana bamwe mu babukoragaho, ariko hari n'abandi batabawe. Ibi biremezwa na banyiri bwato. Ni inkuru twateguriwe nanone na Eugenia Mukankusi. Ubu bwato bwanditswe muri Liberia bufite izina rya Monjasa Reformer, bwari bwikoreye ibikomoka kuri peteroli burimo abakozi 16. Bwasagariwe n'amabandi agizwe n'abagabo 5 bafite imbunda ku cyambu cya Pointe Noire mu burengerazuba bwa Repubulika ya Kongo nk'uko nyirabwo yabivuze bikiba.
Icyakora ba nyir'ubwato ntibavuga umubare w'abakozi batari baboneka. Ubu bwato bwabanje kuburirwa irengero nyuma bwaje kubonwa n'abasirikare b'Abafaransa bakorera mu nyanja hafi ya Sao Tome na Principe nk'uko bivugwa mu itangazo rya sosiyete itwara imizigo ya Monjasa. Iyi sosiyete yagize iti abakozi batari baboneka hamwe n'imiryango yabo tubafite ku mutima muri ibi bihe bitoroshye. Monjasa izakomeza gukorana n'abayobozi mu karere kugira ngo badufashe kugeza bagenzi bacu mu miryango yabo. Yongeyeho ko abatabawe ubuzima bwabo bumeze neza kandi ko barimo kwitabwaho uko bikwiye ahantu bafite umutekano. Monjasa yavuze ko nta cyangiritse ku bwato cyangwa ku mizigo bwari butwaye. Barakoze Eugenia Mukankusi na Diane Nahazwe batugejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no gusura imbuga zacu nkoranyambaga za YouTube, Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere. Nyuma y'iminsi ibiri zigerageza bikanga, noneho ingabo za Uganda zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba kuri wa gatanu zinjiye ku mugaragaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi zemeye kuva mu bice bimwe zari zarafashe nka Bunagana kugira ngo bigenzurwe n'ingabo za Uganda. Ibyo byaraye byemeranyijweho mu nama yabereye i Bunagana ku ruhande rwa Uganda hagati y'impande zombi n'umukuru w'ingabo z'akarere k'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yakurikiranye iyo nkuru. Yari inshuro ya kabiri igisirikare cya Uganda kitemererwa kwinjira ku butaka bwa Kongo nk'uko byari byatangajwe, nyamara inama yarayirangiye mu ijoro ryakeye uno munsi yavuyemo icyemezo ca nyuma ko ingabo za Uganda zinjira muri Kongo. Umuyobozi w'ingabo z'ibihugu by'akarere General Major Jeff Nyaga yabwiye abanyamakuru aho izo ngabo za Uganda zizagenzura. The deployment of the Uganda People Defense Forces must ati kuza kw'ingabo za Uganda gufatanya natwe birerekana intambwe ikomeye cyane. Bagiye kugenzura ibice abasirikare b'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba bashinzwe nka Bunagana, Kiwanja, nyuma bazakomeze bagere i Mabenga. Dusanzwe dufite ingabo za Kenya zigenzura Kibati, Kibumba na Rumangabo, kandi ku ruhande rw'Iburengerazuba dufite itsinda ry'u Burundi rigenzura Sake, Mushaki, Migero kugera Kirurirwe kugira ngo bafungure iyo nzira yinjiza ibintu bitandukanye. General Major Jeff Nyaga yongeyeho ko mu minsi 18 ishize impande zombi urwa leta ya Kongo n'urwa M23 bubahirije amasezerano yo guhagarika imirwano. Anatangaza ko habayeho amasezerano atanditse muri iyi nama ko imihanda itandukanye igiye gufungurwa kugira ngo abaturage bongere kuyikoresha. Equally of importance for you to take note of is that ikindi cy'ingenzi mugomba kumenya nuko twagiranye amasezerano atanditse yuko inzira nyamukuru zinjiza ibintu kuva hano ibunagana ugafata Ikiwanja ukagera Irucuro, Rumangabo, Kibumba ukerekeza Igoma zigomba gufungura vuba na bwangu kugira ngo abantu ibicuruzwa na serivisi bitambukira intamananiza. Ibi twabyumvikanyeho. Uyu muyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yanasabye abaturage bari barataye ibyabo kwisubiramo na cyane cyane aho ingabo za Afrika y'Iburasirazuba zigenzura. Ikindi yabahaye icyizere ko ihohoterwa n'icwa ry'abantu bigambiriwe ritazigera riba mu bice igisirikare cyabo kizaba kirimo. Anasaba imiryango itabara imbabare kuja muri ibyo bice byose gutanga imfashanyo aho zikenewe. Ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, umuvugizi wa Major Wiringoma yabwiye abanyamakuru bari bategereje kugeza ubwo inama yarangiye mu ijoro ko yarangiye bishimiye icyemezo cyafashwe. Yeah, tomorrow you must come there, you must see. 8 o'clock you must come there, you must see. Tunakabidhi kabisa EPDF banakuja. Ati ejo mugomba kuza mukirebera, ejo saa 2 za mu gitondo muzatubona tuva ibunagana. Twakiriye neza igisirikare cya Uganda, ntabwo kije kuturwanya turi nka M23. Ibyo ntabwo ari ukuri, abantu ntibakwiye kubeshya.
baje ngo twese dushakire hamwe amahoro kandi turi hano tuzafatanya kugira ngo tubone amahoro. Na sisi tuko hapa tutatafuta amani sisi wote nao. Ubwo yavugiraga mu muhango gusezerera abasirikare ba Uganda bagiye muri Kongo, umukuru w'igisirikare cya Uganda kirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga yasobanuye inshingano nyamukuru zibajanye muri Kongo. This force is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC. Ati aba basirikare barimo kuja mu butumwa bufite manda zitandukanye n'ibyo basanzwe bakora. Inshingano zabo muri Kongo ni ukubindorereza z'inzira iganisha ku mahoro. Ntabwo tuje kugaba ibitero kubashamiranye, ahubwo tuje guhamya no kwemeza ko ibyemezo byafashwe n'abaperezida b'akarere byashyirwa mu bikorwa. Ntabwo tugiye kuba abanzi b'umuntu uwo ari we wese. Ibyo bigomba gusobanuka neza. That one should be very, very clear. Abasirikare ba Uganda bagombaga kuba barageze ku butaka bwa Kongo ejo bundi ku wa gatatu nk'uko bari barabitangaje, gusa baje gutinda nubwo umuvugizi Brigadier General Felix Kulaije yari yarabwijwe rya Amerika impamvu. Aho tujya ni ntitsorwa twahahabwa. Ibyo kwambuka shibanga bigomba kuba ku mugaragaro kuko turajya ku murimo wa East Africa. Niba bitabaye nk'uko byari biteguwe, ubwo hari impamvu, izo mpamvu ziratangwa n'ababishinzwe iyo tujya. Umujyi wa Bunagana niwo barwanyi babanje gufata mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize mbere yuko bakomeza imbere mu gihugu gufata n'utundi duke. Ntibiramenyekana aho abasirikare ba M23 bakambitse i Bunagana bazerekeza. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Tuve gato mu karere k'ibiyaga bigari tuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump wahoze ari perezida w'iki gihugu yashyiriweho inyandiko y'ibirego yamaze gushyikirizwa ubutabera muri leta ya New York. Iyo nyandiko ikubiyemo ibyaha aregwa kugeza ubu iracyari ibanga. Ese iyi nyandiko y'ibirego ubundi niki, itangwa ite, ifite akahe gaciro mu butabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibyo byose bikubiye muri iyi nkuru ngufi mugenzi wacu Temistokle Mutwijima yatukoreye. Inyandiko y'ikirego izwi nka indictment mu Cyongereza ni urwandiko rushyikirizwa urukiko rurega umuntu ibyaha runaka. Iyo nyandiko ibikubiyemo amakuru yibanze ku byaha biregerwa. Iyi nyandiko ni ingenzi cyane kuko ingingo ya 3 y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ko leta ibanza gushaka iyo nyandiko y'ikirego mbere yo kuburanisha umuntu ku cyaha cyo ku rwego rw'igihugu gihanishwa igifungo cyo kuva ku mwaka umwe kuzamura. Nubwo iyi ngingo ya 5 ikoreshwa gusa ku byaha byo ku rwego rw'igihugu, za leta nyinshi nazo zashyizeho uburyo busa nk'ubu bw'inyandiko z'ibirego zibanza gusabwa kuri bene ibyo byaha. Ibi byaha bihanishwa igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura biba bikomeye cyane ugereranyije n'ibindi byaha biri munsi yabyo, akenshi byo bitanagombera inyandiko y'ikirego ngo bibone kuregerwa. Nyuma yo gusuzuma ibihamya by'ikirego, umushinjacyaha niwe wanzura niba hari ibimenyetso bihagije byo kugikurikirana. Iyo asanze ariko biri, ikirego akigeza ku rukiko ngenzabyaha rw'abaturage ruzwi nka Grand Jury. Iri tsinda cyangwa inteko ya Grand Jury nayo yumva ibimenyetso by'ikirego n'abatangabuhamya, hanyuma ikanzura niba hari impamvu ifatika yo kuregera ibyo byaha bivugwamo. Abagize Grand Jury ntabwo bemeza niba ukekwa hamwe n'ibyaha cyangwa bitamuhama. Inteko za Grand Jury zo ku rwego rw'igihugu zigizwe n'abantu bari hagati ya 16 na 23. Nibura 12 mu bagize iyo nteko baba bagomba kubanza kwemeranya ku nyandiko y'ikirego mbere y'uko itangwa. Bitewe n'uko inyandiko y'ikirego iza nyuma y'iterana rya ya nteko y'abaturage ya Grand Jury, ariko ikaba igomba buri gihe kubanziriza itabwa muri yombi ry'uregwa, umushinjacyaha ashobora kuyiteraho kashi. Ikindi, abashobora kuyihisha ntayigaragarize rubanda mu gihe runaka gikenewe mu gukumira kuregwa cyangwa abakekwa bahunga ubutabera cyangwa se bagasibanganya ibimenyetso. Nyuma y'aho inteko ya Grand Jury yemeje inyandiko y'ikirego, ukekwaho ibyaha arafatwa kandi akaregerwa urukiko. Nyuma y'ibyo, urubanza rukomereza mu rukiko mu nzira nyinshi z'amategeko zishoboka, zirimo n'amasezerano yo kwiyemerera icyaha cyangwa se z'urubanza. Arakoze Temistokle Mutijima udusomeye iyo nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ukomeje gukurikirana hafi uko uru rubanza rugenda. Thomas Kamirindi, mbere yuko tujya kuri iki kirego cya Donald Trump, niwe mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
urezwe mu nkiko bwa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ari inkiko zibonetse zose, ni inkiko mpanabyaha, kubera ko nk'imanza mbonezamubano ibyo ngibyo bishobora kubaho ku muntu wabaye umukuru w'igihugu, ariko n'ubwa mbere bamushyizeho icyaha bitandukanye n'imanza mbonezamubano. hanyuma se uru rubanza rwe rurakurikiranwa n'uruhe rukiko ubundi? ubu ngubu nk'uko wabivuze mu makuru mu kanya, koko ikirego cyagiye mu rukiko. Noneho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zaba inzego z'ubucamanza, zaba inzego z'ubugenzacyaha, zaba inzego z'ubushinjacyaha, ziri ku nzego ebyiri, ku rwego rwa leta no ku rwego rw'igihugu. Tuvuge noneho nk'ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu bwo bukurikirana ibyaha biteganywa n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu, nyine birumvikana. Twatanga urugero rw'icyaha cyo kwica amategeko agenga uburenganzira bwa gisivili bw'umuntu, burimo n'uburenganzira bwa politiki. Naho ubushinjacyaha bwo mu rwego rwa leta nyine birumvikana bukurikirana ibyaha byo ku rwego rwa leta mu birebana rero na Perezida Trump. Uru rwego rumukurikiranye bwa mbere nyine ubushinjacyaha, bwa kabiri mu rukiko, kuko ikirego cyageze mu rukiko, ni ku rwego rwa leta ya New York gusa, ntabwo ari mu rwego rw'igihugu cyose nk'uko tubizi. Leta ya New York rero nyine inyuze ku mushinjacyaha ikaba irega Trump ko yaba yarisha amategeko yayo agenga imicungire n'imari abakandida mu matora bakoresha iyo biyamamaza. Hanyuma rero twumvise ko iyi nteko y'abacamanza cyane cyane igizwe n'abasivili ari bo bemeza ko koko icyo kirego gitangwa cyangwa se gishyikirizwa inkiko. Ubundi urukiko ngenzacyaha arirwo bita grand jury mu cyongereza rukora gute? Nyine icya mbere nk'uko bivuze rugizwe n'abaturage basanzwe. Umushinjacyaha niwe urukoranya agatoranya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu cya mbere natwe tuhaba twabonye ubwene igihugu, bahita bakubwira ngo mu nshingano ufite ntabwo ushobora kuzihunga, ni itegeko. Ube witeguye buri gihe cyose ko ushobora kuzajya kwicara mu rukiko rw'abaturage. Hano rero nyine umushinjacyaha ndetse n'umucamanza bifashisha abaturage. Buretse gato abo baturage kandi ntabwo ari ngombwa ko baba barize amategeko. Oya, iyo wize amategeko ntabwo wemerewe kujya muri urwo rukiko, rwaba urukiko ngenzabyaha, rwaba urukiko ruca urubanza, ntabwo byemerewe. Niyo ukora mu nzego z'amategeko, waba nk'umushinjacyaha aho ariho hose, cyangwa se uri umupolisi, cyangwa se mbese uri nk'umwavoka, ntabwo wemerewe kwicara muri urwo rubanza. By'umwihariko rero ngenzacyaha ni grand jury, hanyuma uruca urubanza ni jury. Ubu rero nyine y'abaturage umushinjacyaha amaze kubatoratoranya agakora grand jury, nyine uru rukiko rumufasha kugenza icyaha mu by'ukuri ruraterana. Ntabwo ruterana umunsi umwe, ruterana kenshi. Nuko rugasuzuma ibimenyetso umushinjacyaha afite ku muntu ashaka gukurikirana, rukumva n'abatangabuhamya arumurikira, noneho rwasoza imirimo yarwo rugatora ikirego. Iyo rugitewe utwatsi, umushinjacyaha ahagarara aho ngaho, ntabwo aba agifite ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana uwo ashaka kurega. Ariko rero none iyo rwemeje ikirego nk'uko byagenze kuri Trump, icyo gihe umushinjacyaha ashyikiriza icyo kirego umucamanza. Noneho mu mirimo yo gutoranya, mu mirimo yo kumva abatangabuhamya, mu mirimo yo kureba ibimenyetso, grand jury ikora mu ibanga, mu muhezo. Ni ukuvuga nta banyamakuru bemerewe kujyamo, nta bantu b'indorerezi b'abaturage bemerewe kujyamo, nta mucamanza wemerewe kujyamo, n'uregwa cyangwa se abamuhagarariye nabo ubwabo nta n'umwe buhari. Hanyuma rero wabivuze ko iki ari ikirego cyo muri leta ya New York. Tuzi ko Perezida Trump yimukiye muri leta ya Florida. Harakurikiraho iki kugira ngo ashyikirizwe ubutabera? Ubu rero hari ibintu bibiri twavuga, kuko icyo gihe bavuga iki cyaha ashobora kuba yaragikoreye, icyo gihe yari umuturage wa leta ya New York. Nyine nk'uko bivuze rero ubu ngubu yarimutse ajya kuba umuturage wa Florida. Hari ibyo bita extradition, ni ukuvuga mbese iyo ubucamanza bwo muri leta iyi n'iyi bugukurikiranye uri mu yindi leta, uri umuturage w'iyindi leta, iyo leta ibamo ubundi igutegeka kujya kwitaba.
iyo wanze baragufata bakakujyana ku ngufu za leta. Hanyuma se mu gusoza harakurikiraho iki Trump? Ubu rero ikigiye gukurikiraho kuri Trump ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere ubu ngubu ababikurikiranira hafi baravuga ko bishobora kuba kuwa kabiri azitaba umushinjacyaha ibiro bye byandike yuko Trump yitabye, Trump bamufata amafoto, Trump bamufata igikumwe, mu by'ukuri n'intoki zose bafata. Noneho ibyo byose nibirangira uwo munsi nanone azahita yitaba umucamanza bwa mbere. Umuvugizi w'urukiko yatangaje yuko kwitaba umucamanza bwa mbere Trump azabikora kuwa kabiri nyuma ya saa sita. Icyo gihe umucamanza amusomera ikirego, amubaze niba ashaka kuzakiburana yemera icyaha cyangwa ahakana icyaha. Noneho Trump niwe uzabivuga. Ibyo byose azacibwa urubanza kuko ikirego umucamanza yagishyikiriye. Noneho rero ubwo ngubwo namara kuvuga ati ndemera icyaha cyangwa se ndagihakanye, hazakurikiraho ko umucamanza azamubwira ati ubu rero turagufunga cyangwa se utanga amafaranga y'ingwate. Nayabura azafungwa, nayabona agahita yatanga n'urukiko ayaha urukiko, ni ukuvuga ko aba ayahaye leta. Arashyingurwa neza, ntabwo urukiko ruyakoresha, rurayashyingura neza akaba ingwate nyine, nuko umucamanza akarekura umuntu akigendera. Trump rero barateganya yuko azatanga ingwate, umucamanza murekure igenda azaburana ari hanze. Akabazo ka nyuma Thomas Kamirindi, twavuze ko uyu ari urubanza rudasanzwe, ni ku nshuro ya mbere bibaye. Trump abantu bashobora kumubona mu mapingu? Yewe ntabwo biragoye. Icya mbere kubera icyubahiro, icya kabiri kubera ko aranarinzwe, afite uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kurindwa n'igipolisi bita Secret Service, kumurinda ubuzima bwe bwose. Aho ari hose bagomba kumurinda. Noneho rero ntabwo bamufunga ngo bajye gufunga n'abapolisi ba leta. Icyo ngicyo ni kimwe n'icyubahiro cye rero. None uko bizagenda, ubu ngubu bari mu mishyikirano, abavoka be n'ibiro by'umushinjacyaha bari mu mishyikirano kugira ngo we azizane, kubera ko n'umuntu ashobora kwijyana. Ntabwo ari ngombwa ko abapolisi baza kugufata kugira ngo bagushyikirize urukiko. Hano ushobora kwijyana ubwawe ukavuga uti ndaje nje kwitaba, narabimenye ko mushakisha, ndaje kwitaba, nuko bakamufunga cyangwa se agatanga ingwate. Ntabwo bazamukubita amapingu. Thomas Kamirindi, urakoze cyane. Iyi nkuru nkuko nabivuze ni inkuru idasanzwe, tuzakomeza tuyikurikirane kandi tugeze ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane Thomas. Nanjye ndagushimiye Eddie. Tugume ku makuru ajyanye n'ubutabera, ariko noneho mu Rwanda mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza yo mu gihugu hatangijwe ubukangurambaga bugamije gukangurira abanyarwanda kurangiza imanza bifashishije inzira z'ubuhuza. Ubukangurambaga bwateguwe n'urukiko rw'ikirenga bwashojwe mu mpera z'icyumweru gishize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye. Ni igikorwa cyahuje abakora mu nzego zinyuranye zifite aho zihuriye n'ubutabera, basobanurirwa kwitabira kwifashisha ubuhuza mu manza aho kujya mu nkiko. Usibye ibiganiro byahuje abakora muri izo nzego barimo abacamanza, abashinjacyaha ndetse n'abunganira abandi mu nkiko, habayeho n'umunsi wahariwe kubanza kwigisha ababuranyi akamaro ko kwitabira ubuhuza mu manza mbonezamubano. Abacamanza hirya no hino mu gihugu basabwe kubanza gusobanurira ababuranyi akamaro k'ubuhuza mbere yo kuburanisha. Ni igikorwa cyabaga abacamanza bambaye imyambaro yabo isanzwe, bagasobanurira ababuranyi inyungu zirimo kumvikana aho kuburana. Umuburanyi wabyemeraga yahitaga yandikirwa na perezida w'urukiko iby'ubwo bwumvikane, urubanza rukarangirizwaho. Mu kiganiro umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi yahaye Ijwi ry'Amerika yagaragaje ko ubuhuza bukorwa. Mu rubanza rwageze mu rukiko, hanyuma bakagerageza kumvikanisha ababuranyi kugira ngo ikibazo kirangire kidakomeje n'iburanisha risanzwe. Twanateye n'indi ntambwe kugira ngo abantu bamenye ko ubuhuza atari ikintu wenda wavuga ngo ni ukugira ngo inkiko ziyorohereze, ariko ziranafasha cyane cyane mu byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu. Muri uyu mwaka ushize twabura imanza zigera kuri 300 zarimo ikiburano gishingiye ku mafaranga. Tubona amafaranga agera kuri miliyari 11 asubira mu ntoki za ba nyirabo batagombye kuburana muri rusange. Iyo turebye twe abakora mu nkiko, hari urubanza rushobora kumara n'imyaka 5, 6, 7. So icyo ni ikintu nanone tugira ngo tubwire abantu gishingiye ku kamaro k'ubuhuza. Umuvugizi w'inkiko
yumvikanisha ko kuva mu mwaka wa 2019 iyi gahunda itangiye imanza zisaga 3,000 zarangirijwe mu buhuza bitabaye ngombwa ko hitabazwa inkiko. Bagasobanura ko izi manza zirangizwa utsinzwe asabwe kwishyura indishyi, ko nta gihano cyo gufungwa kiba mu manza mbonezamubano. Mu gusoza iki cyumweru mu nkiko z'ibanze hari hagenewe ko abayobozi bazo babanza kwigisha ababuranyi akamaro k'ubuhuza ndetse no kugerageza kurangiza imanza hatabayeho kuburana. Abandi bamwe bahisemo inzira z'ubuhuza batiriwe bakomeza mu nkiko. Maître Ndayisenga Jean Claude yari mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, we n'umukiriya we biyemeza kwitabira ubuhuza bahitamo guhagarika imanza. Twabanje kwihuza mbere yo kuza ahangaha, ariko kubera ko tuba twamaze gutanga ikirego mu rukiko tuba tugomba kuza n'imbere y'urukiko tukabemerera ko twihuje, noneho ikirego bakaba bagisiba cyangwa se bakagihagarika. Icyo twaburanaga yari cyamunara twakwihagarika, ariko nyuma y'uko tugiranye ibiganiro n'uwayikoreshaga yabonye ko ari ngombwa kwihagarara. Ni ngombwa rero ko twumvikana kwihagarara, atari ngombwa ko urukiko rubifataho icyemezo. Nubwo mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo umucamanza yafashe umwanya wo kwigisha ababuranyi inzira zo kuyoboka ubuhuza n'ibyiza byabyo, ababuranyi bamwe bahisemo gukomeza inzira zo kuburana. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika, uyu ni umukecuru Mukandekezi Berita wo mu karere ka Rulindo, nawe yari mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ikibazo dufite umuburanyi wanjye nashatse ko tubigiranaho ikiganiro tworoheranye, arananira, yarananiye pe, anyereka ko yiza, ariko yateje cyamunara umutungo w'ababyeyi bacu batakiriho, kandi nitwe bazungura b'iyo mitungo, ateza cyamunara ntiyatubwira. Ntabwo twigeze tubonana n'iyo cyamunara, ntitwigeze tumenya uko byagenze. Mwebwe rero ibi biganiro by'ubwunzi ntabwo bibafashe? Ntabwo bidufashe. Yarananiye, namugerageje akayegera naho ajya ambwira amagambo y'iterabwoba. Inzira y'ubuhuza ikorwa gusa ku manza mbonezamubano, iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi, ariko ntibireba imanza nshinjabyaha. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Alison Mutabazi yagaragaje ko hashingiwe ku bibazo by'ubucucike bukomeje kugaragara mu magereza yo mu Rwanda, urwego rw'ubutabera rwashyizeho kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize igikorwa cy'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha mu nkiko. Iki gikorwa kirareba abaregwa ibyaha nshinjabyaha, cyo gikorwa hagati y'umushinjacyaha n'uregwa. Uregwa iyo yemeye icyaha, ubushinjacyaha bumusabira kugabanyirizwa ibihano. Ku ruhande rw'inkiko, Mutabazi uvugira uru rwego agaragaza ko ubu buryo bwitezweho gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucike muri gereza zo mu Rwanda. Hatangijwe ubundi buryo mu Cyongereza bita plea bargaining, mu Kinyarwanda ugenekereje bavuga ngo ni ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha bukozwe hagati y'umushinjacyaha n'uwakoze icyaha. Ariko twahereye ku igororero ya Nyarugenge tujyana y'amadosiye 28 yose ahita arangira ako kanya. Tukaba twizera ko iki ngiki gishobora kuba kimwe mu bisubizo bizafasha cyane cyane mu kwihutisha imanza. Cya kibazo dufite cyane cyane cy'ibirarane mu nkiko, ariko ibirarane iyo bifatiwe bibone igisubizo mu manza nshinjabyaha cyane cyane mu bantu bafunze, ubwo nanone n'ubucucike bw'abantu baba bafunze nabwo butangiye kugenda bubonerwa igisubizo. Nubwo iyi gahunda yatekerejwe nk'izagabanya ibibazo mu magereza yo mu Rwanda, abayikoramo umunsi ku munsi bagaragaza ko ikirimo imbogamizi. Maître Bambe Jean Paul ni umwe mu bunganira abandi mu nkiko zo mu Rwanda. Hari ikibazo kijyanye n'uko abantu batarabasha kubyumva, bigahura na cya kibazo abanyarwanda dusanzwe twifitiye, navuga ngo cyo kumva ko niba ari guhana, ubwo guhana byagombye ko ari ugufunga. Hari abantu bagifite ikintu cyamunyumvishiriza cyane. Muri raporo ya Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yagejeje mu Nteko Ishinga Amategeko mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri gereza zo mu Rwanda kibangamiye uburenganzira bwa muntu. Iyi komisiyo yatangaje ko yageze muri gereza zose zo mu gihugu uko ari 14, igasanga hafungiwemo abantu 79,673 kandi zigenewe abatarengeje 61. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko mu magereza yo mu Rwanda harimo ubucucike bw'29.9% bungana n'abafungu 18,372 barimo batari bateganirijwe imyanya. Bityo isaba leta y'u Rwanda gukemura iki kibazo cy'ubucucike yifashishije inama yayigejejeho. Izo zirimo gufungura abafunzwe by'agateganyo, gukurikirana abantu badafunzwe, guhanisha ibihano bifite inyungu rusange bitarimo kubafunga. Inzego z'ubutabera mu Rwanda zigatangaza ko ubu buryo bw'ubuhuza ndetse n'aya masezerano akorwa hagati y'umushinjacyaha n'uregwa bishobora kuzagira akamaro mu kugabanya ubucucike mu magereza ndetse no kwihutisha imanza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
ni kuri iyo nkuru dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Cornelius wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wegeranyije amakuru muri studio ya 5 Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Rwema